Inyeshyamba zirwanira mu ntara Cabo Delgado muri Mozambique icengeza amatwara ishya rya leta ya Kisilamu mu gace ka Afrika. Inyeshyamba zibarizwa muri Kongo y'Iburasirazuba. Ibi byose bishobora bigiye gushyirwaho imbaraga za gisirikare mu kurwanya izi nyeshyamba. Kuri ubu ibihugu byo muri aka karere byahurije hamwe imbaraga. Hagiye gukoreshwa uburyo budasanzwe butigeze bukoreshwa mbere nk'uko biri kwemezwa n'ababirebera ku ruhande. Aba babihera ku biganiro byabereye mu mujyi wa Cabo muri Jordania. Tugwaye ikaze kuri TSG Online TV. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byihariye byo kunagura umubano w'ibihugu byombi no mu karere. Urubuga rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Rugwiro byanditse ko Perezida Kagame na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byihariye nyuma yo guhurira mu nama ya Cabo muri Jordania. Nta byinshi byanditswe n'uru rubuga uretse kumenyekanisha ko abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byiza byo kunagura umubano mwiza w'ibihugu byo muri aka karere n'ibihugu byombi biherereyemo. Ibiganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi bibaye nyuma y'iminsi mike byanditswe n'ikinyamakuru Soir cyo mu Bubiligi ko Perezida Tshisekedi agomba kuganira n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rwo kureba uko aka karere k'ibiyaga bigari kagira umutekano usesuye. Ushingiye ku by'ikinyamakuru cy'Ababiligi cyari cyanditse, ubu kigiye gukurikiraho ibiganiro bizabera i Bujumbura mu Burundi hagati ya Perezida Tshisekedi wa Kongo ndetse n'Indayishimiye w'u Burundi. Ibiganiro bifite intego yo kurebera hamwe uko ibibazo by'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari washyirwaho akadomo. By'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ko ari indiri y'imitwe yitwaje intwaro ikunze guhungabanya umutekano w'ibihugu byo muri aka karere. Tukiri ku bibazo by'umutekano muke muri aka karere, nuko ikibazo cyo kwaguka k'umutwe w'iterabwoba w'itora leta ya Kisilamu mu karere u Rwanda ruherereyemo ukigiye kubonerwa umuti wihariye. Stephanie Nyombayire ukuriye itangazamakuru muri Perezidansi y'u Rwanda aravuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'Iburasirazuba no mu majyepfo bya Afurika ari ingingo nkuru yagarutsweho iya Cabo muri Jordania. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Nyombayire yanditse ko ikibazo cyo kwaguka k'umutwe wa leta ya Kisilamu kuva mu karere ka Sahel kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mozambique no muri Somalia ari byo byagarutsweho cyane mu nama yahuje abakuru b'ibihugu birebwa n'iki kibazo. Ni inama yitabiriwe na Perezida Kagame w'u Rwanda, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Philippe Nyusi wa Mozambique ndetse na Kassim Majaliwa Minisitiri w'Intebe wa Tanzania. Bose bakaba bahuriye mu mujyi wa Cabo uherereye ku cyambu cyo mu nyanja y'umutuku mu kibaya cya Jordania. Perezida w'u Rwanda yavuze ko ikibazo cy'imitwe y'intagondwa zigendera ku mahame ya Kisilamu uzikomeje guhuriza hamwe imbaraga n'indi mitwe y'abagizi ba nabi harimo nka ADF naru irwanya ubutegetsi bwa Uganda ndetse n'umutwe wa FDLR irwanya leta y'u Rwanda. Ni inama Perezida Kagame yitabiriye iri mu cyiswe Akaba process, ikaba yashyizweho n'umwami Abdullah wa kabiri wa Jordania. Imitwe yitwaza intwaro ndetse n'imitwe y'iterabwoba ikunze kuvugwa cyane mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu majyaruguru ya Mozambique. Inkuru iheruka niyo umutwe w'iterabwoba witiriye Islamic State, wa mutwe uvuga ko ugendera ku mahame y'idini ya Kisilamu warigaruriye intara ya Cabo Delgado muri Mozambique, ariko ingabo z'u Rwanda zikaba zaratabaye. Ingabo z'u Rwanda zikaba zarageze muri Mozambique umwaka ushize, by'umwihariko zigahita zisubiza igice kinini cyari cyarabohojwe n'inyeshyamba zo muri Cabo Delgado. Nyuma y'ibitero by'u Rwanda muri Mozambique, umutwe wa Islamic State wahise utangaza ko ushobora gutangiza intambara ku Rwanda. Umwaka ushize umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ingabo z'u Rwanda by'umwihariko ko ziteguye guhashya umutwe w'iterabwoba wa Islamic State n'igihe ibikorwa byabo byakwibasira ubutaka bw'u Rwanda. Ni nyuma y'uko muri icyo gihe kuri internet icengeza amatwara ishya rya Islamic State kuri Afurika cyari ryatangaje ko u Rwanda ari igihugu cy'umwanzi w'abakristo kirimo guhutira abaturage b'abasilamu muri Cabo Delgado. Ibyo babishingiye ku bikorwa ingabo z'u Rwanda ziri gufashamo iza Mozambique mu guhashya inyeshyamba ivuga ko zikorana na Islamic State mu ntara ya Cabo Delgado ya Mozambique. Nyuma y'iyo nkuru ku mbuga nkoranyambaga hari abanyarwanda batandukanye bagaragaje impungenge z'ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukorwa n'uwo mutwe mu kwihimura. Abandi bagaragaje ko bizeye ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu kubirwanya. Muri icyo gihe umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwanditse yabwiye BBC ko guhangana n'ibikorwa bya IS n'igihe byakwibasira u Rwanda ngari ikintu u Rwanda rwiteguye gukemura. Colonel Rwivanga yagize ati birumvikana ni gute twaba twiteguye kohereza ingabo mu yandi mahanga
mu gihe tudashoboye kwirinda ubwacu ntibyaba byumvikana. Aya niyo magambo umuvugizi w'u Rwanda yashubije BBC icyo gihe. Umwaka ushize 2021 kandi u Rwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi barenga 1000 muri Mozambique, nyuma kandi hagiye hoherezwa n'abandi. Aboherejwe 1000 ari ku ikubitiro, ariko nyuma yaho imora zamutse baba 2000. Ingabo za Mozambique zifashijwe n'iz'u Rwanda zisubije uturere twinshi tw'intara ya Cabo Delgado twari twarigaruriwe n'inyeshyamba zo muri iki gihugu. Ntihazwi neza iherezo ry'intambara kuko umuvugizi w'igisirikare arutse kubwira itangazamakuru komisiyo y'ingabo z'u Rwanda ko nta gihe runaka ifite muri Mozambique ngo kuko zizabanza kurangiza akazi zikabona kugaruka mu Rwanda. Ibi byose byatangajwe mu mwaka ushize 2021, ariko by'umwihariko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 hari amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi avuga ko u Rwanda ruzakomeza kurwanya intagondwa muri Mozambique. Aya masezerano yashyizweho umukono i Kigali hagati y'umukuru w'ingabo za Mozambique Admir Amir Joachim Mangares n'umukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Mbere yaho kandi mu kwezi kwa 7 2018 mu ruzinduko rwa Philippe Nyusi i Kigali ni perezida wa Mozambique, leta zombi zasinye amasezerano y'ubufatanye mu kugirana ubufatanye bwihariye mu nzego zitandukanye. Icyo gihe habaye ikiganiro n'abanyamakuru maze abategetsi bavuga ko hari amasezerano 5 yasinywe icyo gihe. Muri aya masezerano harimo ibyo koherezanya ubucuruzi n'ishoramari, ingendo z'indege, ibijyanye na visa z'abadiplomate, guhanahana ubumenyi muri siyansi n'ikoranabuhanga n'amahugurwa yo gufungura za ambasade. Icyo gihe higeze havugwa iby'amasezerano yo gutabarana ari mu byumvikanyweho na leta zombi. Nyuma yaho ariko nyine nk'uko twabivuze haruguru, habaye gusinya amasezerano hagati y'ingabo hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi. Kuri ubu ingabo z'u Rwanda zikomeje misiyo muri Mozambique, by'umwihariko amakuru aturukayo akaba avuga ko ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique bakomeje guhangana n'imitwe y'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado. Turabashimiye, turabasaba gukomeza kubana natwe kuri TSG Online, mukora subscribe ndetse munasharinga aya makuru tuba tubagezaho. Ukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.